TV Standard Design twabazaniye plafo nziza ya gypsum, langete ndetse na plafo nziza zisanzwe ku giciro gito. Twagukorera plafo ya gypsum, twagukorera langete, twagukorera plafo isanzwe kandi nziza, twagukorera kandi decoration yo muri salo yawe, mu cyumba uraramo ukabona habaye nk'ibwami, haba uko ubyifuza. Kubera twebwe TV Standard Design turagusabye mukiriya mwiza, ku giciro gito, ntuhendwe, tugane tugufashe kugira ngo ube heza, urare heza, wicare heza. Ni karibu. Nimero ya telefone wahamagara, hamagara nimero 0788 432 7842. Tugufashe tugukorere plafo nziza ya langete, gypsum na plafo yindi wifuza ku giciro gitoya. Si ibyo kandi dukora gusa, dukora amadecoration menshi cyane kandi meza ku mazu yanyu. Niba ubyifuza duhamagare tugufashe.